Hadin ke jeng mak jeng ke bakari khari ke bide bak jeng khayo chor na ke jala shke pat ki benta jung ka than state lami i jong kar India nagalang kisang kan ki chor pok ke jala pok shati jong ke Meghalaya Trade Fresh Vegetables and Ginger Association ngat ka jeng sran lang jong ke FKHB Agricultural bor ke pat kisang jong ki na ki chor mata ka si ka khna tre ujmang kleo banyak kendu yo sembut mitron bak ka jala ba preston tensong pan ngau ye ke jeng ke bagi kendu na ke por Habakan sikila pata ke buan kelang presiden jang keseng ba apa istem auto ulang bakti kini khi ki ma jinge nambar ke jing sni par ka surok aki benta jang East Central District na dulum snong Singapore kuliang bat ki pat ki benta ko pa jinge kalong ke jing sak tak ti ki driver truck kat ba na ka por ba ka jing jur ke jing sak khong khajna haman lenti ha ka por balik khai chor nagalang u sembut mitrang ba ka jala ura kular ba shanu sa shong ke jalang bat ki bor bari pej nang malaman weng ye kan ke jinge jing na khai chor Meghalaya Fresh Vegetable and Ginger Ocean rekat ke Jingtrelang di South League Ocean. Kujuru nampak kiri Ocean baju penyat berpembiang kali jadi berlut iki marab. Ke Kasijaya Fresh Vegetable Supplier Ocean, ke Siliamdum Pharma Trader Ocean, ke Kayudu Kasipnar Ocean, kujuk Fresh Create Ginger Ocean Freeboy. Kunjuk ke Meghalaya Food Fresh Vegetable and Transport Union. Kunjuk nagalang ke FKHB Agricultural baju kerja namta di orang kunjuk ino kai. Namta si lewat ini alo ba kawin ke cingke ke ba cing sniu plat ke surau ke kuliang rata syara musyrong istai mar ba pursin ke cing sniu tu surau namta nagalang ki ba kali ke bakit ke marab ke melak sono poi ke pot babiang mar ba tentang sakut no tu bercakap makam tam mentah balak selap tentang kecik la cu poi kamar rat mak ke por mopian dan nak terkedau kalau kita sepun ba yang ki supplier ke baju penyayo ki marap nak ke jela saki wei pergi jela mat kunjuru ya ki kaliru terkedau kecik sakut kali yang tai kalau kita sepun ba ikino rap kunjuru mar bacakan poi kamar ke sniu no kamar inong rap ke sim jingge ba pakai ka ketajur marah badai ba kadua kemur jung inong rap marka baar marba ke jingthau yaki marap ke cimperung cubor ki wei bridge mar ke jingnon jung ini ki diskursil ba sim taksi ki marap orang pai ka wei bridge tentang dalam mit tentang ki bun sakit depan sim jingge depan mar ki sya cerong ketiru gitu ki wei bridge duduk ke umling berkali ke pasra klik tersi dari tak terkenal bagi lawan pesno sya di cip mesta taksi buat kunjuru mereka nutri nomor ba tentang kebelong mentahi kamarap kawan ke jela asam cak ni ke jela wan ke wi jela ki wan poi sini nomor ba kadang dei ka yom wan poi kamar ba nabar sini ke jela ke jungi tentang ke syabat nutri no ke mau boleh nombor kawan untuk thai mau boleh nanti sahabat nutri itu mesti ada jamin jadi kita ya kapun no tu kamar ke poi sini sini no berkunjung nilai keren ru nomor bakini kamar kawan sami no tanah kini kecelam tak penahi kan sami nak kini kecelam jungi kan lek kelah syaki wei pat kecelam per ke jungi thai no is ketika orang kecemplung ke kerau dalam pelaj ikan nutri nanti kecaka kecil keren kecil kalau ba kanu kali kepala dia blur kecil kepat kalian production ba kali kepala blur nayudu kan pelaj no kawai hadin kenang ban kanu tak ya ke traffic jam nanti skin kanu kali kepala dia blur si kasan aku minit pelaj no kenang ban keluar ke parking ba kamjuru nak entah ban la ban be ke yo sikui pati jela nak ban be ke yo sikui berjalan nomor ba kecil kalti kalau kepecengai kalau kena kepentar kebagi laikan dan sebagai kimat kebagi laikan ru nak kalian deputy chief minister yang pau untuk komen ini nak kalian gausian juga nomor bahan kalian deputy chief minister ru nak keluar ini unsulum chen dia meeting hari ini di Tayo Banwan lembaga transport komen gemju ki officer agriculture director buat kebun ki office kebedai kena kepentar solution pada sekeren yang kita ingin kecil jong nomkai jong hinokai chur buat ke sultanat kelong ba matahi nak kalian jong deputy chief minister ada kontak USP
buat Israel Ukraine buat pembek ai bidai kini kali ba wan nanti ba nanti ban bat menteri buat in senara penuh kelat kali kan berkomnom kata ikai ba berkunjung ba kanukta ya di nohi berkunjung kata di norabu dekta buat nagaliang ngejungi Australia ini kepacur ya Deputy Chief Minister ba belum kam kaki no ini meeting nomor kapur penjajau ke marap nak jelas ke pekecela kala sedang nak naik